Mayapayabak po, at yuta na po king Miyerkules, ning kadwang pulot adwa ng Domingo, ning karaniwan na panahon. Itahon tayo iting Santa Misa, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Iabetala ka ring panalangin tamo, dinganggang doktor, nurses at sablang frontliners, ang mabilugayato, alilingap at magmalasakit kay katamo. Antimurin dinganggang masakit, at miapektua na kaniting pandemya, kumayap na lasanang malalagwa. Kadwa ng Aldo, Misa Novena para kang San Nicolas de Tolentino. Sponsor, the family of the late Jose and Consuelo Bitug, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Davu and family, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil and family, Anita Marquez and family, Mrs. Afrikyap and family, Mr. and Mrs. Bot and M. Faule and family, Mr. and Mrs. Donglingad and family, Mr. Jeric and Regine Jabusion and family, Mr. and Mrs. Jesus and Shirley Vitug and family, Nympha Miguel and family, paraking kapasalamatan dari Ray and Irene Alves and family, Pelayog, MedSave Pharmacy, Dempong Operers, Purokdos. Magdawon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya para king Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Verdon, Jennifer Danan, Rico and Lloyd Calilong, Jeffrey Diaz, Lea Marvellas, para king birthday blessing ng Ruben Kabiling, Ana Maria Rojas, Jmar Kalayog, Desiree Joy Ann Dewan, Mary Antoinette Vergara. Para king special intention ng Sister Yoli Fineda, kambeda ring kayang pamilya, king pamiparangal king Birhen ning La Consolacion, para king kawalong aldo ng Novena Misa. Para king special intentions ng kambeda ring karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Maylin P. Kayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Bitog, Mr. and Mrs. Patricio Pareñas Jr., among Rustico Chab Cuaves, Lynn Valencia, Bienvenido Ducut Jr., para king successful operation, Mr. and Mrs. Daurin Kafati and family, prayer for successful operation, Miles Asuncion. Malagawang kapaldanan dari Danilo Lingad, Agustin Nelson Bitog, Leonora Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromen, Apolinario and Amor Gregorio, Elizabeth Amado, Purito Volante, Resbert, John Guzman, Carlos Pilio, Linda De Matulak, Patricio Pareñas Jr. Ganakantala naman po rin kaluguran tamang mayango nabiye, lalong-lalo na rin Joseph Bautista, Antonina Alvarez, Belen Miguel, Emilio Lingad, Joseph Santiago, Gemma Paule, Jesus de la Cruz para king kayang first death anniversary, Christian Efren Manlafas, Jake Dian Ramos, Abigail Uban, Agustin Sita, among Francisco Lansangan, among Larry Sarmiento, Archbishop Oscar Cruz, among Erwin Bulahon, Benjamin Malit, Daisy Bitug, Noli and Ofelia Paule, Jesus Morales Sr., Christian Manlapas, Esteban Manasan, Pablo Sambat, at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio.
Kinakinig po ang panganak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan meto, yung banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid sisyan tala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikayong patubo, ikayong tanaman, basta man tawaya ang tinanam at menugtog, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ikang mayupayang pakayap, karing ating kapanamdaman, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ikang babiupayang makatalastas, karing amano ng Diyos, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang totoo, pakaduluan na katama at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kayong bilang angga. Amen. Manalangin tamo. Ay paming mayupaya, tinubod me king yato ingke kang anak, ban maging tunay ng sulu. Itugtog me sana, yung espiritong pengako na kay kami, ban may tanam ing katutuan, karing puso daring tao, at may gising karela, ing kapamintuan, king kasalpantayanan. Ting sablang tao, ibait lasan ng pasibayo, king bayong biye, ning binyag, at lungkop makiakum, king makabukod, at bandal mong balayan. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, era kayo pa malyaring pakipagsalitan, antimoing pamakipagsalitang daraptan ko, karing tawong panok nanganan na ning Espiritu. Kailangan ing pakipagsalitan da kayo, antimong taong makayato. Antimong bingot pa, king kasalpantayanan, Kristiyano. Kailangan king gatas, ingipakan ko ke kayo, uling kayo pa makasadya, king masyas apamangan. Hanggang eni kayo pa makasadya, uling mabibiya kayo pa, anting tawong makayato. Ating mipapangalalo ke kayo at mipatere. Iti mga baldugan, ing tao kayuping makayato. At mabibiye agpangking panugali na ningyato. Neng sasabihan na ning metong ke kayo, ako kang Pablo ko, ating aliwa naman sabiana, ako kang Apolos ko. Kayo wari tawong makayato kanyan, nino wari i Apolos, at nino i Pablo. Ikamingan talasuyo na kami ning Diyos, at kesang kapanan na, bantay randa kayo king pamaniwala. At depatan na ning balang metong ke kami, ingobrang binyena keya ning Ginoo. Ako ing tinanam king bini, i Apolos yaing menugtog. Dapot ing Diyos, yaing pepatubo king tanaman. Aliwa ing tinanam, owing menugtog ing mawulaga, nune ing Diyos sa pepatubo king tanaman. Alalang pamiyaliwa, ing tinanam at ing menugtog. Pareho na lang ablasanan ning Diyos, agpang king depat da. Uling pareho kaming talapag-obra, king obra na ning Diyos. At ikayo, ing maranglena. Edipisyo na kayo naman ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Maligaya ing balayan, a pinili ning Ginoo, ban maging sariling keya. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo bang maging sariling keyo. Maligaya ing bansa, nunging Diyos yaing ginuna. Maligaya ing balen, a pinili na. Iba't banwa ing Diyos makalawe ya, sablang tawong kayang lelangan, lalawan na. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo bang maging sariling keyo. Iba't king trono na, pagumasdana, sablang mabibiye king yato. Yaing miyubog king isip da, sablang dapat da, balo na. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo bang maging sariling keyo. Ing ginuyang ke katang kapanayan, talasawop at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo bang maging sariling keyo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Inaos na kayo ning Diyos, king kapamilataning maya pabalita, ing batayan na pigtagumpena para king ginutang Eso Kristo. Ginamanatili kaya kayo. At kekaan timorin, Pamipasya kay maya pabalita, ang pangkang Lukas. ligaya keka, o Ginoo. May kuya i Jesus king sinagoga at mentayo king balen ng Simon. Ing katuwangan ng babaeng Simon, mata siya lagnat at sinabi re kang Jesus. Tepitane king kayang pagkeran at inutos na king lagnat king lakwane. Likwane ning lagnat at agad-agad tinalakadiya at pigsilbiana la. Inyang limbog na ingaldo, ding sablang ating kamag-anak, ama ki miyeliwang sakit, delaro kang Jesus. Timpak no ring gamat na king balang metong karela at kinayap langan. Pati demonyo dinwala karing tawong dakal at kukulisak da ika inganak ng Diyos. Dapat binawal ng Jesus at inuburing magsalita, muling balura, kingya in Kristo. Inyang ganigaldo na, may kuya Jesus, king balen, at mentaya king metong alugal at ahimik. Panintunan dering tao, at inyang atagpande, erane buring mako. Dapat sinabi na karela, kailangan mo naman ng ipanaral ke ing maya pabalita ning kayarian ng Diyos, karing aliwang balen. Muling itiya, ing tinubod ng daptan ko ng Diyos. Inya, may naralya, karing sinagoga da ring Hudyo. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapuriang keka, o Kristo. Napansingan tamo yung
routine ng Jesus, no? Yung kayang halos aldoldo waring pami bebe. At inyang pattern mo naman. Kalupata mo siguro, no? Kagising tamo na yung abak, halos maka-programa na yung gawan tamo. No? So Jesus at inyang particular from potang kagising na o potang magsimulay king magmulay tangabak, no? Kini kita mo, nanong mo na ng diling gagawan ni Jesus. Ganingaldo, na inyang ganingaldo nga na, Jesus, minukit siya king bundok. Ipin niya ning maralas tamong damdaman. From time to time, king banal kasulatan, Jesus, mawalaya. Either na at siya king ilang, siya king desierto, siya king kabundukan, at siya king ardin, no? Marayo ka rin kayang halagad. Dalakwa na la. Magdilidiliya. Nananuya. Putang magdilidiliya. Manalangin niya. Manalangin niya. May ito nga mawalagang sangkap king biyan ng Jesus. No? Ipining pamanalangin. Sigurado ito halos. No? Anyang Jesus, ipotang atin niyang balalong-lalo na potang atin niyang gampanan. May ito nga mawalagang bagay. No? Mga diya Jesus. No? At tatandaan nyo, inyang bayo magsimula, kayang pamanaral, 40 days and 40 nights at siking desierto. Anong nunetics maning demonyo kay Batnanita? No? Anyang Jesus, bayo na, bayo, inyang pasibayo, kay Batnaning kayang pangatukso, no? Anyang magsimula na kayang pamanaral, mintaya aking bundok ning Tabor. At may nalangin niya, kanitaya may naliwaas ke, na pining transfiguration. At anyang bayo na pusana ning krus, at suking mula ning Getsemani, manalangin niya. Anyang mapatad niya inawa, baya may patad na inawa, pito lang amano ring panalangin, alikwan ng Jesus. Ilapin ding 7 last words. Anong do'y tantawlindili nung atatandaan niya, no? Karinggamat mo, darawon ke ing kaladwa ko. No? Up to the last moment na ning biyena. He's a man of prayer. Jesus is a man of prayer. Uling, yung mismo bilang anak na ng Diyos, yung mismo bilang ng anak ng Diyos, balo ng Jesus, nayagam pa na ng misyon na nung makakawaniya kanyang pana. Detang tukso ng demonyo nung suriyula, pigaralan o pigunaman, no? Nano lang tukso? Tukso ban kawaniya kanyang pana. Tukso ban kanita ing panusigana ing sarili na. Higit pa king adwa na kaya ning pana. Yapin niya ning tukso ng demonyo kaya. But never big failure Jesus kanyang pana. Uling Jesus, no, bilang Diyos anak. Tandaan niyo, Jesus ay pining Diyos anak, ami katawan tao. At ang tinaning minibatan niya kanyang pana, na itang kayang reason of existence, manalumpakan niya kanyang pana. King salitang filosofiya nga na, raison d'être, the meaning of his existence, the reason of his existence, manulumpakan niya kanyang pana. Anya pinitang katapatan na kanyang pana. Anting minibatan kanyang pana, kasan metong naking kayang kadiyosan, iya pinitang kapamintuana kanyang pana. No? Jesus, uling minibatan niya kanyang pa, ing kayang karakter, kayang katangian bilang anak ng Diyos, bilang Diyos anak. Iya pining alang patugot siyang pasalamat. Alang patugot siyang pasalamat. Iya pining main character ng Jesus, being the Son of God. Iya pining kayang alang patugot a pamipasalamat kanyang pana. At iting pamipasalamat na ngayon ning Diyos, ating pamipasalamat na ngayon kanyang pana bilang inganak ng Diyos. Lalarawan na at papasyag na kapamilatana ning kayang kapamintuan. Ning kayang kapamintuan
kaging pana. No? Nyapin itang kayang pamananggap, king kayang mission bilang tagapagligtas. Actually, it is an expression of His thanksgiving. Yapining pamamyan ng laman, king pamipasalamat na kaging pana, kapamilatana ning kayang kapamintuan. Ining explika ko ngayon kayo, yapining theology ng Christ bilang anak ng Diyos, being the Son of God. Anya pininyang Yesus at tsuneketiking yato, alang patugot siyang manalangin. Ban makasigurado ya, kinging sablang daraptana, agpangan king kaburyanang igpana. Agpangan king kaburyanang igpana. Anya, ing kayang pamananggap, king kayang mission ng ting tagapagligtas, no? Yapinya mo naman yung expression na king pamagserbisyo. Pamagserbisyo. Dininan ng laman. Jesus, dininan ng laman, ing kayang kapasalamatan, at ing kayang kapamintuan, kapamilatana, ning kayang pamagserbisyo. Anya pinking ebanghelyong may basang ining. Dimdam tamo itang nung makananong Jesus, inulo ni ing katuwangan ng Pedro, no? Nga na matas siya lagnat. Kitang panahon na ita, uli na ning makanya nakawunglad ing medisina. Patsing tao, matas siya lagnat. At suking disgrasya. At suking bingit ning kamatayan. Patsing matas siya lagnat. Turing niya, matas siya lagnat. Pero yung sabihan, pwede yung madisgrasya anytime. So grabe kayong sakit. At nanong gawa ng Jesus, tinabi na nga na ing lagnat. At ining katwa nga na tinigdoya, at sinuyuwa nala. Tinalakad siya at sinuyuwa nala. Ngapin, the best way to express gratitude is through service. The best way to express gratitude. Anya po tang magserbisyo tamo. No? Nanong maning kaya katang gagawa na serbisyo, king biyeta mo. Serbisyo king bisamban, serbisyo king kaya katang kaparang tao, any kind of services that we render, supposed to be, it is an expression of our gratitude. Yapining pamipasyagtang kapasalamatan king Diyos. King sablang dapat na kaya katamo. Anyapin, iting dahilan nung bakit nang susuyo tamo, alatang panayan na no mga blas. Natiben a single palakpak. Natiben a single palakpak. We don't expect any return. No? Alatang asahan, nanumang kayablasan. Tula tamo, ligaya tamo, saya tamo, ing makasuyo king Ginu. Uling kapamilataning kasuywan na ito, makayablas tamong yang pakapakanano mo, king Diyos ang malugod kay katamo. At balutan naman, kapilan man, etamo higitan ing sablang depatana ning Diyos kay katamo. Etamo higitan kapilan man. No? Nya, potang susuyo tamo, it is an expression of our gratitude. Jesus, ing pamanyuyo na kay katamo, pamagdawo na king biyena, tula na at ligaya. Tula na at ligaya. Uling iti, ipining expression ng kayang alanganggang kapasalamatan kangigpana. Alanganggang kapasalamatan kangigpana. Nya, ning susuyo tamo, ipining kaya katang pamamielaman, king kaya katang kapasalamatan king Diyos. Itamong tao, balong kaya, misan siguro, sabi ko niya naman nining kaya katang panugali. Potang talagang bisatang pasalamat kay may nga taong dinapat mayap kay katamo. No? Panandaman taong malbawa, itang kwento kung misan na may atake, kay bat itang itarugong siping ng bale, yamong ating saken, no? Yet, ining tao ngayon sinopane, at kaibat, yapang may deposito, king hospital, uling, tanggapan nung alayan deposito, at big survive yung tao ngayon sinopana. At uling pakakaluluya yung tao ngayon, alayang balong iablas, no? So,
Nanong gewa na, bandina ng laman itang kapasalamatan na. Ang yang nanong pupupula na rugo, kitang kayang malating hardin, didina niyang didinan, ining taong sinaw kaya. Because that much that he could afford to do. Gusto nga ting alimbawang affair, kaya ning pibale-bale na, yung taong sinaw pa ini kaya, ilang adwang may asawa, sasawop la, kitang nung nanumang pwede tang isawop, no? Maglinis la, mag-serve la, magluto, whatever, agyod ang isawop. That much that they could do, that they could afford to do. Pero, yung piniting expression ng kanilang kapasalamatan. And when they do it with joy. No? Gagawan daking mit nung tula, ang pong saya. So, wari, makanyan mo naman kay katamo, no? Makanyan mo naman. But then, in realization na ini, tumubo mo king puso tamo, kapamilataning panalangin. Kapamilataning panalangin. Potang migugunam tamo, akikilala tamo, ilugod na ning Diyos kay katamo. Nyapin, in taong yung mapanalangin, in taong yung mapangadi, o in taong mapanalangin, maamukay ngayon manalangin, maamukay ngayon mga di, no? Itang mga ding uling kailangan dyan nga pong Ginoo. Itang mga niyan, alibay itang talagang migugunam, no? Itang migugunam, yamasamas, no? Pigugunaman mo nung nanong depatana kay kaning Ginoo. Pigugunaman mo at pilalasan nung makananon na kang liguran ng Ginoo. Precisely, supposed to be, yapin yan yung pakinig kay katang pamanalangin. Para tumibi, yung kay katamong pamagasan metong king Ginoo. Itang kabud na ka manalangin. Manalangin ka bakang manyawad. Hanggang ita mo mabiyasang manalangin na migunam. No? And then, dapat yung kaya katamong panalangin, yung bunga ng kaya katang panalangin, is the services we render to our fellow men. Serbisyo. Anya pinakit may Jesus, no? Potang bayo ya magsimula kayang misyon. Ang popotang bayo ya matudtod, no? Manalangin niya. Kay ba't nang may nalangin, gampananing obra na, manaralya, manuluya, pakananoring danupan. Magserbisyo ya. Yapin niya ni Jesus, hindi patana. Kay ba't nang may nalangin, kanitanin pa sa kanyang pamagobra. Pamanaral, pamanulu ka ring masakit, pamipakan ka ring pakakalulo, o nano nga serbisyo na karing tawong mangailangan. Yapin niya rin kayang routine, King Bie. At dapat siyang maging routine tamo. Kagising tanay nga bak. Itang bigonam kamong agyang 15 minutos mo, i-prepare may itang 15 minutos mo para king Ginoo. No? Muna pilasan mo nung makanana kang liguran. Bakit? Kiningal doong 80. Ba, may gising ka pa, yakapamete. No? May gising ka pa. Pagkaluban na kang biye. So many reasons to thank the Lord. Iyang bumuna mong pigunaman. At kay ba't itapin, no? Nang ing makanana kang liguran, banikaman mabiyasa kang lugod, karingaliwa. So miyayaliwata panalangin, depende kay katamong kabilyan king biye. Depende mo naman kay katamong, what do you call this? Dadanasan tamo king biye. Miyayaliwain kay katamong, as life goes on, apansingan nyo, ding sangkap na ning kikatang panalangin, mamaliwala. At tanda na kayo ning metong panalangin. Panalangin ning kanong metong babaeng bisang makisawa. Na? Panalangin ning metong babaeng bisang makisawa. Pata kanong 20 years old siya, ing pangadining babae nga na, Lord, give me the best man. O yan yung panalangin na. Lord, give me the best man. Pota ka nung 30 ni, Lord, give me the good man. The good man. Pota ka nung 40 ni, Lord, give me any man. Any man. No? Pota ka nung 50 ni, Lord naman. Laning hakarapat, Lord naman. So, depende kay katang kabilyan,
pati rin kay katang panalangin tutuki. No? So, importante mo ya pinitang kagising tamo ng abak. Umpisan tayo king panalangin. Umpisan tayo. Agad tamong gisingan king puso tamo. Alatang agawa nung alayo ing Ginoo kay katamo. At siya ing kay katamong maging gabi at sikanan. Baning kay katamong patingapon, maging makabaldugan niya at maging mabungaya king lagyuna ning Ginoo. Amen. Bendisyonan na kayo ng may payang Ginoong Diyos. Alakad tamo po. Way pamigat siya banwa, inyang anak mo, may binyagya king ilog ning Hordan, pisag me anting kay kanganak apakamadan. Manibat na kanita, dalawan mo ring sablang bibayit pa si bayo, kapamilataning danom at ning Espiritu Santo, anting kay kang pakamalan ay anak kang Kristo. Pagaramdaman mo ring kay kang panalangin, kabang aming sasabi kay ka, Ginoo, bayuan mo ang grasya ning kekeng pangabinyag. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para ka ring pari ning mabilog ayato, ay wasan da sana ing pamaminyag anting panugalyan namo, nunay manakit lasanang malalam at tula king karelang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo yung grasya ng kekeng pangabinyag. Para ka ring sablang empleyado ning gobyerno, amitatala ka ring kebayitan. Magsayalas sana, pauli na ning metong abayong taong, melalangya, kapamilataning lugod ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo yung grasya ng kekeng pangabinyag. Para ka ring sablang doktor, kumadrona at narsis, akapamilatan ding eksperturang gamat, mibabayit laring anak, parati rosa ng igalang deting bayong makatawong biye, at mayayawos king dibinong biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo yung grasya ng kekeng pangabinyag. Para ka ring sablang pengari, akatambayan ng Diyos, king pamaglalang bayong biye, mikasapat lasanang kamalayan, king karelang responsibilidad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo yung grasya ng kekeng pangabinyag. Ginoo to ne kepeng manigapuke ka, baywan mo sa ingrasya ng kekeng binyag. Manano na sanang ding sablang may binyag. Kam katmuante ing yato, ing espiritu ning kekang anak. Yesu Kristong Ginoo mi. Amen.
Diyos kapilanman. Pipurigirin Diyos medan si kluban nuling ikikang kaya panding mingala kaya ang pangbikeka. Ala kay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. May puriing Diyos kapilanman. Panalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, pagkikatanggap-tanggap ya arapaning Diyos, upang mayupayang totoo. Tanggapanes sa ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ay paming miglalang, baligdan may ing lupa ng Kristong kay kang anak, amidawon king kayang biye, panikabos ding sablang tao, kapamilatana, puryanta sa ing lagyo mo, ring sablang balayan, manibatan king aslagan, anggana king albugan, at numan ka rin, ing metong sakripisyo, bidarawon niya, king kayang ikaligaya. Iriyadon may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin, Itas yula ring puso yo. makayatas no king Ginoo, Pasalamatan tayo yung ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya ang kapamilatan ng Kristo. Kaya binayo mo yung sablang bagay at dinanan makingang daki king kaganapan na. Basta man Diyos siya linubas na yung kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ng daya ng may bubuking krus hinatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya, bawa ring sablang lelangan, at meging pagmula ng bialanganga, karing sablang susuyo kaya. Inya, kambering sablang ko ring anghel, karin banwa, darilat mi hingke kang ligaya, lain makibelang tok ng babi kapurian keka, at ngami ngang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginong Diyos ang mayupaya, mitmuing banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapin ng banaloig pa, kan sibulis sablang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may ng Espiritu mantimay titi pangambun kareteng ayin mi, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan may pakanitang benging mi panganyayaya, bayin ako sang lubdinawan ng biyena, kimpamilas at kamatayan, kinwaneng tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunanye iti ikayong anat kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis, pasibayin pa pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunanye iti ikayong anat minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, indaya ni bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayat para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. I-Kristo meteo, I-Kristo sinubliyang mebye, I-Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon.
Inyagin ang kaganakan mi ang pamamakalulang higpahin kamatan at pangasubli ng mebi. Darawan mi kaya kay ting tinapin ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Di kami kan sanang may sulusuluking katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo ang makalaganap, kimabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming aros sa bispo, ding sa blang abispo, paria, diakono, at isa blang susuyo, kim banala kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming menuna ng pepaynawa, kim pihong kapanayan ni pangasubling mebie. Idala mo la sa blang mayang unabiking pakalulong mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magamit king bilang angga. Ba't kambiyanin naman na Virgen Maria Duning Diyos, kambiyanin ng San Jose ng Esposo na, kambiyanin naman ng Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiyanin sablang banal, may biyebye, kalugod-lugod kay kabaning panahon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos yung pang mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman kingalanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo nung kapanaligan at lugod kay ngigpa ka rin amanong tiro na kay katama na yung gino. Ipamiti ka banwa, misamba ning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, ni pamintuan ning lug mo, kay tisulip anti banwa. Ing kakanan mi, kingal toldo, ibiye mo kay kami, kingal dongeni, ang panipatawad mo kay kami, ding sala mi kay ka, anting pamamatawad mi, karimi kasala kay kami, ang makipaisawol king tukso, nunay kapos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami ganakin sa blang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panabon mi. Baring ka sa paning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamandalipan ning kasalanan, at may kabis kami galang kasasagpulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatananit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kekeng kayo pa yan, ating kayo at ang ligaya, manggaman, kingalanangga. O ganyan Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan kababi ko kaya kayo. E sana babalik na ni kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Payapanin kinaman tabi sa kapilan man kay kayo. At kekaante mo rin. Yabang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyam kay kami, ing kayo kapayapan. Kaya Kristo yung kordero ni Diyos, imilalakay ang kasalanan ng yaton, mandaring mayawas king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat pabalawas kay ko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento,
Umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yung kakeni. At pagkasanbet ng kayong lupos saning sarili ko keka. Kaya mo sanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Nuanya ingali paningin Juan ka o Maria ikarangaling banal ng balen at ligaya ning Israel, Maria. Ikarangaling banal ng balen at ligaya ning Israel, Maria. Manalangin tamo. Kay paming malugod, kapamilataning upaya, niting sakramento, at halimbawa ng San Juan Yud. Kay paming malugod, babayo mo, ingke kaming biye, kapamilataning kalam, ning pamanatbus, kapamilataning sao, painturuking alanganggang kaligtasan, mananasan ng ing tunay, kasalpantayanan, manatiling susulong king mabilog ayato. Idiyadon may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing oratio en ferata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na, kambilan at ingatan mo la, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal, ipanalangin nila, retang miyawan na,
kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayangon ng die, pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, bang magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawag kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakapos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatana, ning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiye ang pumag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na intuning Diyos. Emo sana pisawiling aklis ni Keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At kekaan timorin. Bendisyonan na kayo na may payang ginong Diyos, singing pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, itasan na patugot manalangin, makiyog na king ginu, banyang kaya katamong, kayan tabi, king pamaglakbe, kiti king yado. Salamat King Diyos.